Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pagsarang syukur gak niya bekatan si Allah subhanahu wa ta'ala in sababan nintiya ni sab kita pabalik pinagpunpun wa Allah subhanahu wa ta'ala si tempat pagpunpunante bu gak niya maksud de sa dili buat malainkan nged doa si Allah subhanahu wa ta'ala nged do rida Allah subhanahu wa ta'ala lagi luba nenne si elleu minulia wa Allah subhanahu wa ta'ala duk panghukde Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian magsyukur du isab kami si kaam amban painte pangimbitabi tawakan panaabitbi si kami duk masi-masi in kawayatin di dangan parangan nga hati ilmu Allah subhanahu wa ta'ala amban ien minisaraku si oras ininen atau wakat ilew ininen iyan eme tumpukan maggellal si Allah subhanahu wa ta'ala in siya muslim in siya mu'min sumagawa in kakahinang deinin khilaf atau wakan sulang si pamandu panghukte Muhammad sallallahu alaihi wasallam atawakan silabean bakkas panghukte Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk me sahabat ne duk sine-sine ne nuhut yene me bakkas de minjari pain panghukte Muhammad sallallahu alaihi wasallam iftaraqatil yahudu ala 71 firqatan wa iftaraqatin nasara على 72 فرقة وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار قالوا وما هي يا رسول الله قال ما كنت عليه وأصحابي رواه الجماعة وفي بعض الروايات رواه الجماعة فإن محمد صلى الله عليه وسلم inne umat dehellule yeneme Yahudi Jews painte in sielay bakas siya magpulakpanat pain panghute Muhammad sallallahu alaihi wasallam si atas pitumpuk tambua tumpukan demikian yeneme Nasara Christian saya endusa bakas siya magpulakpanat si atas pitumpuk dua tumpukan us ye maka dilikawin pegge umat kita panghukte Muhammad sallallahu alaihi wasallam ilakahan kita panghukte Muhammad sallallahu alaihi wasallam lasa sikite supaya kita tumala amban me parkala yani makadilikaw si pag-agamate peggein kita mag-ibadat kita si Allah subhanahu wa ta'ala subhanahu li antum parkalaien wa sataftariqu hadhihi al-umma ala 73 firqa kulluha fi an-nar pain panghukte Muhammad sallallahu alaihi wasallam somdu pain ne magpulakpanat magkanat-kanat yan umat ininen si atas pitumpuk telu tumpukan kemo niyan pa ini maggellal muslim sumagawa kullum finnar dalim nar ka si kemon dalim nar ka si kem illa wahida malaingkan dambuan pa ini sahabatin tumpukan ini ya Rasulullah pa in Rasulullah yan tumpukan paluhan kuduk me sahabat kuduk kemon nuhut bakkas iliin pa inte dalim yan makasig surga ilian do ginagawa panghukte Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ubus ngadto kita tumpukan ini amban me tumpukan ta ako panghukte Muhammad sallallahu alaihi wasallam umatag si zaman tiku itu. Dia pina ta salasay ko duk tages ilmu ko duk painte kaut wat ne oras to. Dehel ini tumpukan supiah bagi kita palatun hab ini
mian Syiah. Yani me sufi ininen insia kasinduhan ininen ni amban me akidare hinugo me ulamain ye pamarat sayare gani apa gweru kafir. Ubus niya sa man me akidare hinugo me ulamain mian gai ni bang si sumobra ahlul bid'ah pain me ulamain sumagawa bang si sumobra ga ado se painte luas amban agama sabab in kakahinang deien mian tumuon do si bakkas kakahinang panghute Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na amban yan si may hatite supaya kita umanib amban may parkalaien. Gini ito at ibang ina Sufyahin sumagawa ma'aruf bus kita katawhante ni may tumpukan may Sufyahin sumagawa ngeddo kita man may pamarat saya sin Sufya. Ikaisa man may pamarat sayare yan ay pagkahagarande wahdatul wujud. Kemon pa ini pinapanjari ininen dambuan. Sispekye sayen pamarat sayarin dambuan kemon pinapanjari ininen namanjari ni kau pagtuhanan di manjari ku magtuhan pa ini si kao pagi dambuan Allah Ta'ala. Ubus manjari si magtuhan si mek batu manjari si magtuhan si mek binatang tabiat dumian duk sine-sine na tu tak bulak dunya ininen makhlukat tapapanjari Allah Subhanahu wa taala manjari si magtuhan sabab painde in kemon tapapanjari ini dambuan. Ubus ang ban may hikmalai in Allah Subhanahu wa taala manjari paasik si baran manusia. Wala si magtambuan. Nanaan si ininen kapandakan nin hinuko may ulamain si akidare ininen kafir gani apagweruwe. Gani apagweruwe. Ubus ikaduwe be aman may akidare si paasik painde Allah taala si baran manusia duk mian halal sa manusia in paasik si baran painte Allah Subhanahu wa taala ini painde al-hululiyah. Nanaan si ininen dilikaw manamalan pagi kaikahan in pamarat sayara ininen tahina ng may bangsate yakan lais ilahat te basilan ubus inet dowe de pamarat sayara ini naman may bangsasu ubus may bangsasu ininen inet dowe de amban may Malaysia pagi nganag ini mian supi ininen si Malaysia si may Indonesia pagi insiya ininen luu mian painte kaikahan may kitab-kitaban amban may Egypt amban may Turkey amban may Pakistan amban may India loo kay kan sampai si Malaysia ko ito niya mian painte maktab de atau library de kitab Sufia kemon na si pamarat sare painte wahdatul wujud al-hululiyah painte na in Allah Subhanahu wa taala manjari paasik si baran manusia duk manjari manusiain paasik si baran Allah Subhanahu wa taala artinya magdambuha dambuan ban hikmah rusab bang paimnek umasik ni kau sibaran Allah Subhanahu wa taala duk umasik ni Allah Subhanahu wa taala sibaran nu ganinya makamula si kau sampai hininang pewe de si pagsambayang de masih rut eddo te bang saingge ire paghinang de si pagsambayang de dambua paimne amban hininang we de si sambayang de bang sinahayat pamanong die pagkuruun kabirahin lukas sa katawan mapakaleh bang sinahayat gabi ko tapit hop Saudi niya dambuwa dengan akanku niya pagguruhan we ni magtrabaho si Sarawak sakay tek kaboy niya amban Sarawak dumain pa ini maksud kun hap Malaysia magtrabaho at sumagawa magguru ko sampai inakahan ko ene kita ko pa ini may ustarin bang nahayat pa ini sa iehen gay pa ini tumawa dugay pa ini tumawa pa ini pagtahatin dugay pa ini tumawa ustad ni Jesus se pa ini sa gay ga tumawa in paginang di na ini lah isip niyan pamarat sari al-hululiyah bang kau nahayat si bay sa iye no pila sa itangan mo sa iye ini pagkahagat din lah si antara yan pagkahayat lay ininen pa ini Allah Ta'ala us ininen ka magtuot ka mag-asip subhanallah si pamarat sayari ininen hinuko may ulamain kafir gana pagduwerwe kafir na hindi likaw kita si may tingkasan tayo para sa pamarat saya damikian ubus amban may pamarat saya rusab samyan bang ni kayo pa ini magdamboro ka Allah Ta'ala bisan beside sa weno miyan magatubang pagi kay ka nga hinang ni ni miya magpapuno kayo pa ini nagkikinatama Allah Ta'ala pa ini sa weno limbang ikaruwe rusab bang kayo pa ini nahayat depende si kao bang kayo pa ini magpapuno
Kabay kau pa ini dapat magkabayani, patapit no pungluin, patala no pungluin, atau gene pa ini palituk no. Manong dawen, iya man may pamarat sayari. Sa ingi bantuk nen, banggaw pa ini nahayat, pakuroon kamerahin, banggaw pa ini nahayat sa amyan, banggaw pa ini bayat talatala pungluin, patala-talahon ni sabtang bulok no sa amyan, sa dahi pungluin, tala. Bangsa pa ini tala liwalamal, pasayon ni, dukne basa palangkew ni, gini kyo tawa. Ini anak pamarat saya batil hinukum may ulamain kafir ambaniin siway yani halian timi parkala ini. Ikatelo amban may pamarat saya re yani pa inni alfana. Alfana ininen kemon pa inni pinapanjari lanyap. Sumagawa ini rumah talibihin yani Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala. Napeke samyaan ni magkalanyap kita kemon naga niya pinahadjawe de parkala dunya. Gini naga niya ini ru pinahadjarin pag-ibadat sa. Gani niya mian haleng de sa dilid malengkan mag-ibadat sa. Angkan ni takaswaano mian may kasinduhanin si may masjid ni may duwen sangin gi pagwa-kuwa. Bang patekka mi hateng nga may gulangan pe bahasa ru gani ang itesiya mag-ibadat ikhlas si Allah Subhanahu wa taala. Ubus in pamilyahin siluma painte mian magkaugto ni kana kinakan nagiye ne pinagine gay pagka sa painde kita ini lanyap tu nasibih Allah taala pain na hinarapte nain pag ibadat ien pain ni ulama induman sa si kafir sumagawa mubtadi bangsa sumobra banggiru sumobra gay ha pagi ngis kasi kita magibadat nambahan kita si waktu ni nayan mian nan si inen kakahan yan pag ibadat ini may kapung tinahan kay tablig nan si inen taid doy de naan si pamarat sayari ini nabanggay sa sumobra nahap ka kainang din magpainog kita siya sumagawa bang sa sumobra mugtali siya sulang siya si pamandu pangmukte Muhammad sallallahu alaihi wasallam ipainte kapandakan telu makadilikaw amban may pamarat saya sin supiyahe ka pamarat saya de sumagawa ininen tamanan makadilikaw pamarat saya pagkakaran sin may tumpukan sufia inakaw ay pangmukte Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ubusin siya inin maghinang siya in kakahinang din inin by level upamanin kita magpangatik kita sa niyan na mag by level inurungan we de level danganin ubus kao sa di level ubus kao sa di level may by mustawa panagnaan pa ine amban may hinang sin estudyantire yan pa ine amalun am yan pa ine kemon ien inurungan we de pag-ibadat inakawe de si estudyantine amalun am si kemon kakahinang inin jinari si kemon ine yan pa ine la ilaha illallah tinasbihan we de niya da inang ni hadisin pa ine la taqumus sa'atu gay pa ine patek in mian eleo kiamatin gay pa inne pinatmian kiniamat Allah Subhanahu wa taala dunyahin illa ayyuqala fil illa an la yuqala fil ard Allah Allah wa fi riwayatin la ilaha illallah. Naus sampai pamaham de yani hadis ininen sibay kayo magtasbih la ilaha illallah atawa Allah Allah. Napanagnaan pa inne hinang de amalun am yani pa inne kakahinang si kemon yani la ilaha illallah. Ganya pinene la ilaha illallah. Tinasbihan mo ino. Tinasbihan mo ino. Piye nasbihan si ininen dambu amban ne firqade do hatus do. Tinasbihan mo ino. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dumain pe la ilaha illallah. Bangkeo pa ini magpain la ilaha illallah. Ha rompe. Gapay ni kompleto. So puwe, gay ko inakakahan. Danganakan ko. Pain na piyong ko, magpain ko la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Pain ko la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Pain na gapi kompleto. Ini kau bahu takaswa ku in ilien sibay pain na la ilaha illallahu sibay tagahu ili no mikay pain na kompleto naiin tinasbihan din bang kau magpain la ilaha illallah gapi kompleto sibay pain na la ilaha illallahu na isi hulay ko lai ko Allah Ta'ala lai ko pain na Allah Ta'ala patuhot pain na lai Allah Ta'ala lai pain na usi mian kalima Allah lay tinapsiran pewe de sampai hininang pewe mian kapapuante ilmu de alip telu umus si halay kolay no Allah Ta'ala si halay no umus bang sinduelay alip telu yan painte ile pamarat sayen batil jinari
jinari si sarate yani agama Islam ininen mian si tarika panghuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam manasbi painte la ilaha illallah sumagawa siya ininen sadili buhan den sadila bianen hangkan gay jinari painte si sarate nabang sinasbi la ilaha illallah si may tagahu ubus 200 tasbihan den si kemo ni estudyante pag upama ilien mian tahinang newe de ubus mian niya may waktu pinene we de bang sumian sinasbi niya may waktu ini damu ang may waktu kennel subu-subu atau may ning abahangi atau may nang palisag duwe pegilan sini nan sini nang palamisag duwe ya pinay sulusul layil kinahagar we de in Allah subhanahu wa ta'ala paturun to si manhaj Ahlussunnah wal Jamaah sampai tedo terus si akida yene painte si atu ilian gay kinahagar we de ini paturun Allah subhanahu wa ta'ala benal paturun Allah subhanahu wa ta'ala sa gak gay ne katawhan ti bangsa ingi paturunin bangsa ingi important din paturun Allah subhanahu wa ta'ala nanan sini nasbise pag nasbise tuwe hatus ubus sumian pa inne may katawhan no may kingasi si kao yene in panasbino inine pagki patokitan may kakas may paneo yan pinaing ngasi si kao in tasbihan nun ngasi si kao ilmu nun ubus niya pe katawhan no bang sumian ngasi rusap si kao saingge bang kyo pa inne lumingan sa lungsalong ni pamayaman no may kayuhin usak hawa kising basa pagki bakas ngamal iliin painte kakahinang ni amalul am ubus sampai may sigla may kipet dampe basa may kiwa kasi ngamal namakting dihan dyan gay nagatatawhan ni pangadiyan tinaplekan si saitan panutan saitan pinangari-ngarihan kita wa saitan may jamaah muslimin maka dilikaw may pamartsaya yan subay kita painte patala iyan painte panagnaan gini painte kakahinang ni ubus kalima la ilaha illallah painte la ilaha illallahu pinaasik pa dalam sambahayan sa ingi bantok nin sabang pinaasik pa si sambahayan ini nen diki-diki pe kumasala ini na sa katawhan ko ni pagke ilig dusab ko asal bayad at kung hati may ilmu ini nen paindanganakan ko nang buwag taat ko papu kamero wala paine mian bang paine nang bahayang paine haji mian maglepok paine kelong nen paine siya paine pinday ko jogi paine ko katawhan ko saro ta paine pakeling pasamian na ko ito taabot ko ni maksud den lai simian pinaasik ko Allah Ta'ala pito pangatiante bang senakbir Allah pinano Allahu ubus pinakeleng samian pag pinakeleng samian ano rin pinagpasay na paasik ni paine Allah Ta'ala lai si pangatiante may kinikyaw pabintil ni ko samian pamano di ang pamarsayari pinaasik ko di Allah Ta'ala si al-hululiyah batil sarta hinukum may mga ulamain kafir manong de Nasibay kayo paani pamaratsaya da iyan. Sibay boy, lay kapit kakahan ko ibang inahinang awahin lay, papu kami lay gape. Pagke, miyan, gape sa katauhan ko. Naku ito, alhamdulillah, insyaAllah, pagpulay ko, akahan ko rin pa yung kuininan, inahinang nin. Nag-isap katauhan, tayo mga salin, sumagawa, in action, nila sa ininin, tega niya, pagbidaan ni. Ikaduwe, pa inni, amalun khas. Kita sa estudyantito, pinene sa level nin. Bangko ikaw sila tuyo-tuyo niyan, inulungan kayo, pa ini amalun khas, para si kao, at tartanto. Bang may honor student, bang si may English, pwede si may pag-school, na inesap tinasbihan nun, Allahu duwe hatos. Idu, dumain ne, la ilaha illallah, na idu sab. Ubus miyan, yan dalil din, yan si hadis binasakwan, sinilay, sinambuha riwayat, Allah, iyan pamaham din. Si hadis iyan. Na yan tinasbihan, wede. Duwe hatos do sab. Dumain pepain ni Allah sumagawa, Allahu. Sampai ininin takaliwe ko sinambuha do sa mag takailmu sa ininin bangkyo pa inni nganjinahan pa inni anda agi kyo magduse sampai ininin na ilmu ininin sebab way pa inni ininin bang pa inni tabiya mian pasek no ne pa inni si kauhin si mian dendele bastahon ne pa inni Allah pagluas ne basa ko Allah Ta'ala rumah nganunin subhanallah ikyo pa ini magduse hangkan ne pa ini takiteno ko ito yan may ahin kay tinali ang jinahan da pagi katawhan ne pa ini kay si magduse
Pamano ba pamarat saya kakahinang batil maka dilikaw si kita ku itu bangsa muslimin. Bangkulang pamaham te si agama. Ubus pasal me supaya ini nen, firqa ini nen. Sampai pagdiskasan kami si Facebook, pa ini estudyante pe kaya pa ini, dagyo pa ini misara, dagyo pa ini nga hukum. Samian. Ini pa ini tatabang mo si agamahin, leman sa ko. Sumagawa sibay kita gejo mo pa inte magpaisip, importantihin si kasabenalan kita bisan kita kulang-kulang. Bisan kita kulang-kulang, ilien mo unit si kitehin, bang niya ngalekit dalam pangatian tingin kita naima akal sinduwe. Mahapin bang pagpayam ne benal si sawenen bisan pe painte mian ini tabisane painte ubus takaswan ni kasabenalan si sawenen isbiin tinuhudin. Imam Syafi'i ma jadaltu ahadan illa an tamannaituhu mian gapain niya saweku magdiskas dambuwa buat malaingkan magangan-angan ko painne pinaguwa wa Allah subhanahu wa ta'ala ang bandela ni kasabenalanin. Dumain sumay paguwa man kau kasabenalanin mangyasaway no magdiskas. Gai importantin paguwa kasabenalanin. Ili ininen kasabenalanin. Ikatelu ang ban level de ini pa inne amalun khas bil khas. Naan si ininen magkat ite. Larak do kalima la ilaha illallahin, larak do kalima Allahin. Ini sa tinasbihan din, pinene sa bamban may honor student lay, ini pa may excellent. Pinene sa, ini sa tinasbihanin, dumain ne la ilaha illallahu, dumain ne pa ini Allahu, sumagawa hu sa. Ita lai, edo do basa Allahu Ta'ala sa pinikil dun, ganin niya, in pamarat sa yari, in may jamaah muslimin batil. Subay kita pa inte, pahal ilian pa inte, kapandakan in short, pamarat saya, yan may Sophia, obo sininang may painte mian bangsa tela ay sikite duk sige kinatamaan ile kaikan mian painte paparat seren duk sige kinatamaan us painte si diawa ko hannun si kemon us painte bang nya ilmu nu ininen in gini kyo patapitan riziki painte in kailmanon iya ruwasa sangka ruang kane painte takiten si anu mian gawin kinatamaan siya kumame pa ini kalau lumanew sa ano gigipay ni patapit si kau riziki antag na bisa Allah Ta'ala dia magrizikiin subhanallah ilien hekka me painte men kakahinang jinari si agamate sumag kinupurwe de ayan sibe kita hal painte ban me kakahinang yan supaya kita mian magparauntungan ang bandun niya tilabinin pag kita mulit hadarat Allah subhanahu wa ta'ala buada po ning kita ganyan maksud sa dili was malaikat magibarat si Allah subhanahu wa ta'ala. Ikaduwa ang tumpukan ta ako ay panguti Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka dilikaw yan tumpukan mi Syiah iubos kita painte man Sufia panda ka salah saya manama tumpukan mi Syiah yan ko ito binono we de Yaman ini mian research ko ininen maglamod ni pamaratsareng kemon pagkemi si ahin bay ano bay firqa rusak duwen pa inte ng buwa mian bay tumpukan rusak ikaisa man may pamarat sayare ya'taqidu ba'du Syi'a anna Allah ba'atha Jibril bil wahyi ila Ali alayhi salam fa ghalata Jibril wa anzala al wahya ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam amman may pamarat sayare pagkahagad de kasinduhan pa inte ang ban may Syi'a in Allah subhanahu wa ta'ala pinabuo ni si Jibril magbuo wahi yan magbuo Quran yan binisatan law sang imininen pili pa si Ali yan dangan kan Rasulullah anak painte niyan anak Abi Talib dangan kan Rasulullah nintedde sumagawa painte sala si Jibril tapapili ni pa si Muhammad Qurani yan wahiin subhanallah patungan nun akal nun si zaman tagna katurunan wahi Rasulullah si umulin 40 tahun umul si aliin si dambu riwayat 6 tahun do naghidupan Allah Ta'ala bang pikil-pikil luruk akal pinapili si nakanak musuh tambok ni si dambu riwayat umulin 10 tahun umul si aliin si waktu tagna katurunan wahi Rasulullah na si ahin mian kinahagar wede pinabuo ko Allah Ta'ala si Jibril magbuo wahi pili pa si Ali sumagawa sala hadya tapapiye ni pa si Muhammad sallallahu alaihi wasallam numain kita magakainin
Dumain kita, dumain inang inante. Sumagawa mismo si kitab de Kitabul Maniya wal Amali fi Syarhil Milal wan Nihal. Safha page 30. Nah, takaswa si kitab de. Dumain kita magkakahin, sumagawa takaswa si kitab de. Naus hek kadalil te we asal in pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini rasul. Sibe iya dan buat ne pa inne amban kaptangan sin Allah subhanahu wa ta'ala Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu ashiddau 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Rasulullah tinat ke Allah ta'ala Muhammadun Rasulullah. Dumain si Ali. Dumain si Ali. Lupain Allah subhanahu wa ta'ala wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi. Suratul Maidah ayat 40. Pada Allah subhanahu wa ta'ala sabenna tapaturun nek kami si kau Muhammad kitabin. Yan Quran ininen bil haqqi magbuo ka sabennalan musaddiqan lima baina yadayhi. Yan pa inne mian matunay na bennal. Yan me pa inne ka kitab-kitaban marumehlu amban kaulay kitab si Isa, kitab si Musa. Yan Quran ininen. Pamanon be? Ilian pemarat sayare si Ali ko pa inde rasuli nanaan si inin me jamaah muslimin bang kahagadno bang kulang do yene painte poonan nun si agama nilikaw keo pagi sabab mian upamanin kulang kapital nun si agama bahasa Arab pain bu hadis satu ini keo bahasa Arab aja tidak makadari kita magpain bahasa yakan translate dia si bahasa Arab yan pagparupa ipainte kapandakan sin dambuak tagna pemercaya sin me si ay karuwe ya'taqidu suyukh asy-syi'a anna al-Qur'an al-Karima naqisun wa anna al-Qur'an al-haqiqiyya su'ida bihi ila as-sama'i hinama irtadda as-sahaba ridwanullahi alaihim. Amban me pangarhad de me si ay ninen bennal in Qur'an yani Qur'an binasatel law sang me naqis ga kompleto wa anna al-Qur'an al-haqiqiyya su'ida bihi ila as-sama' dukine pa inne Qur'an mabennalin mian tapapanaik ne pa inne pada tak langit si waktu pa inne magmurtad me sahabahin yani si waktu mate Rasulullah pagi magmurtad me sahabahin kasinduhani magmurtad si paluas yang managama us pa inne Qur'an masalenalin tapapanaik ni Allah taala pariata ubus Qur'an pa inne sidelhan naqis subhanallah. Cuma nusab kita magkakahin niyan inakaru sabe de si kitab de niyan Kitabut Tanbih warad safha 25. Inakawe de si kitab de painte ininen. Buin Allah subhanahu wa ta'ala kinahagan wete. Pain Allah subhanahu wa ta'ala inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Inna Allah subhanahu wa ta'ala sabennal in kami mian magpaturun kami pa inne Quran lukus ini Quran yang kami rusak pa inne mamarihala yahin walhasil kinarihala wa Allah subhanahu wa ta'ala amban kemon kabatilan asal kompleto Quran yan tagna pa maturun iya si pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai ku itu mian ipinarihala wa Allah subhanahu wa ta'ala gagana kulang kabusne namang si magpain pa inne anna al-Quran al-Karima naqisun kinupurwe de parman si Allah subhanahu wa ta'ala kinupurwe de amban meien sibay mian paphap te patengante yene mian yene pemarcaya ini supaya kita gi umasi duk sibay kita magtawang ngaka sibay painte pagkasite yakan atau ini in pemarcaya upama niya makasik batil yan gi tinayma painte wa Allah subhanahu wa ta'ala tu kita sibakkas pangmukti Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk sahabat duk sine ne nuhut painte ne bakkas de ini. Demikian amban me pamaracayro sa Syiah ya'taqidu suyukh asy-Syiah anna ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam balagha juz'an min asy-syari'ati wa ja'ala al-baqiya 'inda Ali bin Abi Talib liyuballighahu yene amban me pagkahagad yene me Syiah kasinduhan amban Syiah yene me suyukh yene me tao amban Syiah me ulama de benal impangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tengah dupa inne atau wadang ginis dupa inne yene agama pinasampay na si kitehin
Ubus mate ini, ubus ngaleb dia pa inne pa si Ali pa inne, ini mamasampay ini agama sindui. Subhanallah, ini nen pamarat sa inin batil usab. Sebab in panghute Muhammad sallallahu alaihi wasallam dehelu amban kamate ini, gak niya amban me ibadat haji riki tapuk luas buat malaikan inakawe ini sikite kompleto. Ubus magpain se nian impang mukte Muhammad sallallahu alaihi wasallam niya amman mi ginisan ibadat gak pinasampay wene ilebihar wene pa si Ali radhiyallahu taala anhu ubus iye nian mamasampay ini pamarat saya ini nen pamarat saya batin inakaw Allah subhanahu wa taala ini nen basisten pada Allah subhanahu wa taala si suratul Maidah mian ayat ikatellu Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Sumiyan inakaw Allah subhanahu wa ta'ala yani parman na ini nen. Si waktu nengge Rasulullahin si Arapa ngahutba. Kahinapusan painte mian umul ne bang PL lew sayan. Painte ini nen painte pinaka las pinaturun ni Allah subhanahu wa ta'ala ayat ne pasaran syara. Pasaran syara. Puas aman ayat ini enggak ini apa turun sati ayat menunjuki si Sarah. Sumagawa ni apa mian paturun sati aman ayat ini nen dan buli. Yunus suratul Baqarah. Ini nen pasaran Sarah. Walhasil tak kompleto dewe Allah subhanahu wa taala sanain. Si panghute Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk pinasampay we ni. Gaya magkhiana, gaya marupang. Pada Allah subhanahu wa ta'ala al-yawma akmaltu lakum si Allah ini nen pa ini tak kompleto we kusikam dinakum yani agamamin gak niya kulang kabus ne. Ubus magpain keo mian in agamahin dang ginis tapasampay nabihin ubus dang ginisin si Ali mamasampayehin subhanallah ini nen si kailum pe mian panghute Muhammad sallallahu alaihi wasallam paturun ayat ini nen si Arapa wa atmamtu alaikum ni'mati dukta kompleto we kusikam yani kapan kun ni'mati kapan kun pada Allah subhanahu wa ta'ala mula-mulalen in kahapan nikmat ini nen tamalan haji kahapan pengurung Allah subhanahu wa ta'ala sikite yani agama Islam ini nen agama Islamin hal ga amban alta me jamaah muslimin hal ga amban kemon hal ga amban pangari-ngari dunia ini nen bisan pesa ingire karayanu bisan pesa ingire kahaplelanu bisan pesa ingire kakemonnu kahapanmu kuda tak ulak dunia bangga keo paasek si agama Islam gay magmumpaat si kau yang kakahinanmu yen ni Allah subhanahu wa ta'ala inakahan kita wene ta kompleto no wene sikite in kahapanten in kahapannen ubus inusal wete amban sa haji kahapan pinabawe Allah subhanahu wa ta'ala sikite yene kahapan agama Islam ini nen wa raditu lakumul islam dina pada Allah subhanahu wa ta'ala mian magrida ne kupain ne in pag-agamahan din yene agama Islam ini nen hangkan sebagai kahat ne pamamat sayare ini nen sebagai kahagate sebagai kupurte sebab ini nang hinang jawek deh duk batil in pamarat sayare painte yene ini nen ilian painte mian amban dambu amban dang ginis pamarat saya sin me Syiah demikian dambu harus sama pamarat saya me Syiah suyukh Syiah yaquluna inna hajja ila quburil a'imma ahamma indahum min al-hajj ila al-ka'bah al-musharrafah mian amban me pamarat saya re pagkagat sin me Syiah yene pa inne bangke ubag haji hab kubur pa inne mian yene me aimare yene me imam de ka imam de maghaji ke pilih kubur ne maghaji hal ga pepa inne si Allah subhanahu wa taala amban maghaji ke hop Makkah subhanallah kadangan batil magpatalibon kite amban me pamarat sayar ini ne naluman misab kite magakahin inakal usab we de kitabu thawabil a'mali wa iqabil a'mali sabha dahatus duk dempuk dan buah hapsap hada hatus duk 22 siya magakahin pamarat saya pa inde pamarat saya inen mian batil in pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat meke pa inde maghaji sahab pinapanjari mi jamaah muslimin pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam sumagawa garu ya magpain maghaji ka magkuburko garo yang magpain pa ini maglami-lami ka magkubulko na pagpisiya ini dumay natat maglami-lami maghaji tuan halga pemban Ka'bah
hap kubul me mian ay mare di si Imam Khomeini lais me Iran bangkeu baghajab mian painte hap kubul di si Imam Khomeini. Subhanallah, hal gak pesi Allah subhanahu wa ta'ala mempamaracaran aman maghaji ke Makkah. Nah, di mana usap kita makakahin, siya usap si kitab dia paite, kitab thawabil a'mal wa ikabil a'mal sabha dahatus duk tambua duk mian hap dahatus duk bempuk duwe. In panguti Muhammad sallallahu alaihi wasallam may kakahinang din pineges kita. Panguti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma la taj'al qabri 'ida. Idam buamban teges in panguti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, dahinangon pa inni kubulkun paglami-lamihan. Paglami-lamihan. Dimain pe namikis abang maghaji tek kaniahin kemon paglami-lamihan. Ya Rasulullah magpatalibon ambani Hubus sidang buat riwa Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad. Dapain ni hinangon yene kubulkun wasanan. Mian puste santu-santumyaan. Sinumba si sadia man Allah subhanahu wa ta'ala. Pagpisye dayang siya ini sampai baku pa siya ama mataylay. Mian okay pa inne imam siya sa paaton ko sila kiyama iyan syirik sadya syirik. Siway kayo magpatalibon ang banit pamarat sa yari ini. Dumain in bisako painte in may pamarat sa yari ini. Way panumbi-numbi ko. Sumagawa inin kasabay nalan batil pamarat sa yari siway haliante supaya kita painte mian umanib amban may kakahinang na ininen pagkain kite we daran tabisara magibadat kita si Allah subhanahu wa ta'ala ganya maksud te sa dili pamarasay sin siya pilain mo may binono we saudihin siya sa yaman niya sebab sa iyon bati khila si pamandu panghute Muhammad sallallahu alaihi wasallam du Quran in pamarasay rin. Demikian amban may pamarat saya dari suyukh Syiah yaquluna inna man zara qabr al-Husain kana kaman zara Allah fi 'arshihi. Amma yaqulun kitabul Mizari al-Mufid sabha limempuk dambua. Dambua amban may pamarat saya re sine-sine kok makabisita si kubul pa inne Husain yani anak Ali bin Abi Talib. Sini-sini pa ini makabisita kubulne kue duta bisita we ni Allah subhanahu wa ta'ala di arsh di atas. Subhanallah. Sa hindi pamisitano Allah subhanahu wa ta'ala di atas. Gani alay pangalab-ngalab no. Lubus inaka we de si kitab de Al-Mizar Al-Mufid i alim kitab den si sabhali mempuk dambua dumain kita magakahid. Dumain ako magakahid. Sumagawa siya rumagakahid. Sine-sine kok makabisita hap kubul Husain yan anak Ali bin Abi Talib kue duta bisita wa ini Allah subhanahu wa ta'ala pada ta'arsh. Nah pitu kita balik panghute Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabha pinapanjari hap amban kemong pinapanjari panghute Muhammad sallallahu alaihi wasallam sumagawa gak doy magpain bisitahom di kubulku gak doy magpain maghaji kam si kubulku gak doy magpain maglami-lami kam si kubulku ini nen akidah pamarat saya siway mian hatite. Siwi hatite, lai si kite hang karip nganag-nganag may si ahin kasamin nalan ni. Sabab in may guruhin, kulang lecture din, kulang nasihat din si may pamarat saya si akida. Ini kahit kahan pasal narka aja, pasal painte surga na kega na ahin, sumagawa pagpisi akida batil na buwal has. Bang payaman no, bang batil pamarat saya no may jamaah muslimin kemon kakainang no. Gikinay mawala Allah subhanahu wa ta'ala. Siwi akida. Pamanon be misita jakyo si kubur panghute Muhammad sallallahu alaihi wasallam magpaini aman hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma riwayat amman Imam Ahmad pain Rasulullah la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zairatil quburi wal muttakhidina 'alaiha al masajid was suruj rawahu pain Imam Ahmad pain Rasulullah pinagmurkaan wa Rasulullah yaneme karendehan magbisita sin kubur karendehan pinagmurkaan itu asal-asalnya sumagawa niya jinari pigi Aisyah dili men bagas bisita kubur meges Rasulullah sumagawa niya syaratne jinari den deh bisita kubur bangiginang si kubur duk bangga niya lela ini misawe ini yere ta kontrol ni pangate IN puas billahi gay haram den deh bisita kubur nanaan si din pa Rasulullah la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zairatil kubur yene me karendehan magbisita si kubur naan si inen sikap tangan de syamil ya tihanan ni syamil ini kinay mo noe de pa si ahin inna man zara qabr al-Husain
kana kaman zara Allah fi arshihi. Asa walasin lelarende. Sine-sine makabisita kubur sin Husain, pwede tabisita wa Allah Taala dia tak paiti arsy. Lelarende ku Rasulullah lagi. Sine barutangkan Rasulullah dumain syiah, dumain sine duk sine Rasulullahin. Nut kita si pemandu me ulama, me jamaah muslimin. Peggiin siya yan mandu se, ga si paluwas si pemandu pamuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kung ada po sesuai ko mag-discuss. Pasal Ibnu Taimiyah. Magpain Imam Bukhari. Dinagditinut Ibnu Taimiyah rahimahullah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Pain ko sa ingi pagpain Imam Bukhari, mati Imam Bukhari si tahun 500 Hijriah. Mati Ibnu Taimiyah si tahun 600 Hijriah. Piye-piye tahun enggak dia pangalap na Bukhari. Napain ne bang saien sumian dupain Ibnu Taimiyah way pay kinahagan nun. Pain ko kahagad ko Ibnu Taimiyah sebab in iye pamandu ne enggak lumuas amban manhaj panguti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dumain Ibnu Taimiyah kinahagan si akidah dumain Rasulullah sumagawa way gay kahagad ne pigge pamarat sa ito pamarat sa Rasulullah. Ang ulama warasatul anbiya inne ulama ing ganti sinne kanabi-nabiha. Nailiin kinahagat din ni jamaah muslimin. Wal muttakhidina 'alaiha al masajid was suraj. Pinagmurkaan mo sa Rasulullah eneme siye muttakhidin. Hininang wede kuburin masajid panambahayangan. Bisan pekyo gay magbettad painte mian masjid si kubulay nambahayangan sa kiulay. Masjid niya rin pag-ibadatan. Sebab wa dalilkan pain pahuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura walhasil kemon painne yene bulak iyan masjid maka dari penambahan duksud si pain Rasulullah nalumain niya aja mujarrad dumain niya aja painne meke kaalenan in kuburin yene masajid atau meka masjid bang kimating ni masjid lain nambahan aja kiulay masjid ni alin na pinagmurkaan wa Rasulullah gi kimajari nambahayang nami syiahin wehak bangse painte ngubul me ay mare me an kaulamaan de kinubul wede ko pinatinggihan masjid dia nian dia tak ni bahasa ruk tinai amal dia ubus sampai pe magdepends pese pegi Rasulullah numasek pa si masjid Madinah bang koy pa ni tinai ba sambayang me muslimin me kasinduhanin pa ini pegi Rasulullah numasek pa ini kubulan si Umar duk si Abu Bakar asal nin me jamaah muslimin kubur Rasulullah enggak paasek si masjid. Dia wak bilik Aisyah ya. Sumagawa ku itu bililangan newe de samian, pegi ngaluhan naik kali ai. Mian ilanuhan newe de. Iluhan newe de masjid. Nah isme enggak duen paasek si painte si yene masjid. Ilian painte nang we de dalil. Ilian jamaah muslimin pamarasarin batil. Was suraj duk painte yene me kapapuanti yan bangnya mate yene pamaracha me madumelo pi kita paitaan ko bolin numain kita indaninan dike ako sa tainaninan ko maka buku sa salay si kami asal masih me pamaracha ini masih painte gay binek katwe de na binek katwe de paitaan pinagmurkaan we Rasulullahin sine mekket paitaan la isi ko boleh bangnya mate sebab way pan Rasulullah لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسروج. Pinagmurkaan wa Rasulullah. Na yan pamarat saya yan pinegas kita wa Rasulullah sayen pamarat saya me siahin. Sayen pamarat saya me siahin. Ubus manambayang si mahjirin si kuburin niya waktu niyan jinari. Kue panambahayang Rasulullah sidang buat dende. Pegge inam buat dende ini nen mati ya kata Rasulullahin usulali Rasulullahin bang antak dia maglisin-lisin si masjid na pain masaway mati pain Rasulullah bawa may kubul ne nang bahayang si kubul ne yene pain ne bang niyan bang kyo nang bahayang yene amate ga kyo makatut jinari si ka upili kyo kubul ne nang bahayang kyo puas billahi gay manjari gay tinaima wa Allah subhanahu wa ta'ala manamang datang kubul na sayen may pamarat sa may si ahid damikyan naman may pamarat saya miyan may siya شيوخ الشيعية أو شيعة لا يفرقون بين الله تعالى وبين أئمتهم كما في كتاب المصابيح الأنوار في حل المشكلات الأخبار فوليوم 2 si kitab de ini pinain kumian volume 2 si page mian 327 iliin
naik yani me si ahin yani me imam den yani me ulama den gay pinagbida wa ni Allah Taala duksiye gay men bahasa in Allah Subhanahu wa Taala ruk me imam den magsari duko gani pagbidaan ni walhasil Allah Taala magpakilom magpapati saidu sa imam den magpakilom magpapati Allah Ta'ala magurong nitiki sa ido sa imam din. Walhasil pamarat sa inin jamaah muslimin batil. Pada Allah Subhanahu wa Ta'ala laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Allah Ta'ala gani asali ini. Bisan di kemo pinapanyan kani asa gana asali sumagawa ilmu nin wa huwa as-sami'. Kemo matuinin takali Allah Ta'ala say luhan ilmu nin. Wal basir takitri Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walhasil ang payaman taga mata Allah Ta'ala taga taingi sumagawa ni intay nga Allah Ta'ala nga magsayong taingi taingi Allah Subhanahu wa Ta'ala magtep duk kanune duk kabasaran ni kahadihan ni katawhan ti mang saingi sumagawa taga taingi Allah Ta'ala kinagatin inakaway Quran duk inakaway hadis sumagawa pag ina ta saingi taingi Allah Ta'ala dumay ni sikite al imanu bihi wajib pamaratsayan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kasamian wajib wasu'alu bid'ah panilewon bid'ah wa kayfiyatu majhul miya magpain kay ubang sa inge majhul gi kita tawan subhanallah may sinwehin gi kinahagan we na ininin lagi-lagi na may painte may firqa mu'tazila gi si magkahagan narumante kami sa lukasalmangan ini tayingi gadya to tayingi sana magsali adyanin naga sumagawa magsali aja si alen den tayingi dumain ke us magpain Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surga ne tajri min tahtiha al-anhar mian iya dewa surga alay neluy bilay may kasuba-subani ini niya suba tu na tabulak tu dyan niya walhasil magsali suba turuk subalay da magsali da si alin nasayan mo sa Allah Subhanahu wa Ta'ala ini yung pamaratsa ahlus sunnah wa jamaah may jamaah muslimin napagpisye ga pinagsali we di Allah Ta'ala ruk may kayo mamande may kaulumande ini batil pamaratsa ini syirik si Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai magpain pa sa wayakuluna bi anna aliyan huwa may yahduthu as-sawa'iq wal-ra'd wal-barq yan iya ko si Ali ko pain magpaniya pain ni kidlat may lalatian duk may lagdiyan si Ali ko magbaya-baya subhanallah pamarat sa batil sibigay kinahagan sampai magpain suyukh siya yakuluna inna aliyan yuhyi al-mauta yan pa hindi sampay magpain kasi si Ali pa hindi yan magpakilom sinamati makage si Ali magpakilom sinamati magpakilomin tartanto si Allah Subhanahu wa Ta'ala ganiya sa dili si kitab de ininen Kitab Usulul Kafi volume 1 page 347 takaswa mo ini pamalatsere ininen lumay nun sa kita magkakahin kau niya magpain ay sampay na sinuro sa may mga kaka naga si kitab dero payamanon bisa ingin nanasin si bigay kahagat si Ali duksi na pa man sadya man si Ali yan ay makapakelo maamati paggi Nabi Isa makapakelo maamati paggi si Jamanlay uso yan ay aamat o magtambalin na pinawahan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala mian mu'jizat Nabi Isa dumay na sa tao magtambal sumaka makapakelo maamati ilian puas bilay ga niya sadi Allah Subhanahu wa Ta'ala dumakagesi pa Allah Subhanahu wa Ta'ala alam tara ila alladhi hajja Ibrahim fi rabbih an ataahu Allahu al-mulka id qala Ibrahim rabbi alladhi yuhyi wa yumit qala ana uhyi wa umit kisah ini dan kisah si Namrud do paite Ibrahim alaihi salam si waktu magpain Ibrahim Tuhan kun paine Allah Subhanahu wa Ta'ala yene paine mian magpakelum duk magpakatay ini sambung si Namrudin nakura painte si Jamanlay ana uhyi wa umit demikian paine ako rusab mian makagees kung magpakilom ng magpapatay pagge si Namrud ininen mian magpaini ako paini Tuhan na magpaini Tuhan napain Ibrahim Tuhan kung paini magpakilom ng magpapatay napain si Namrud ako rusab napapuan mian ngeddo doy bataan mian pinateli si Deluhan ng Ibrahim pinapatay ng buhain pinakilom ng buhain napain pamano eluminin mati ininen paano kinakan kaway akal katay kinakan kaway akal napagi saya sambung si Namrudin pain Ibrahim qala Ibrahim fa inna Allah ya'ti bis-syamsi min al-mashriqi fa'ti biha min al-maghribi fabuhit
Fabuhit alladhi kafara wallahu la yahdil qauma az-zalimin. Mian napain Ibrahim Allah Subhanahu wa taala Tuhan kong pain iye pain ni magpatek kasin elewaman silangan minal masyrik. Iye pain ni magpatek ka in elewi naman silangan. Naku itu pain ni kaya maggelal kaya pain ni Tuhan. Na bintungon ko pain ni matalewi ang pinagawa sa mamansiddepan pansilangan. Na fabuhit alladhi kafara wallahu la yahdil qauma az-zalimin. Maka natasambong ini amag kupurin. Pagi Allah Subhanahu wa taala gay naupik. Gay no si amag kupur tutuye. Kana tasambong ni. Na saya nan sinin Ibrahim painte yene mihan mangandagit. Na tapaham mo si ayat ini nan ganya makabe sa dili magpakel magpapatay malaikat Allah. Us pamaret si ahin si Ali ko painte makagayes magpakel subhanallah. Gania painte me pamaratsayari ini. Dukhek kadalilte pada Allah Subhanahu wa taala, dzalika bi anna Allah huwa wa annahu yuhyil mauta wa annahu ala kulli syai'in qadir. Sabenna yang sababani demikianin sabenna lin Allah Subhanahu wa taala bi anna Allah huwal haqq iya mabennalin wa annahu yuhyil mauta. Duk Allah Subhanahu wa taala iya magpakel mamatiin. Puas painte mangkamata iya magpakelumi pinakelum kita Allah Subhanahu wa taala sa ilaw kiyama. Ganya magagayes ni sadili. Wa annahu ala kulli syai'in qadir. Allah Subhanahu wa taala magagayes ang bankemon. Puas magpain kayo si Ali pamarat saya batil mi jamaah muslimin. Demikian pada Allah Subhanahu wa taala di suratul Hajj, wa huwa alladhi ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum innal insana lakafur. In Allah Subhanahu wa taala magpakelum si kaamin puas amang pinakelum kami Allah Subhanahu wa taala thumma yumitukum bu nekam pinapatay Allah Subhanahu wa taala thumma yuhyikum puas amban kamatay bi pagtekal law kiamatin pinakelum ni sab kami Allah Subhanahu wa taala supaya mian inakahan kambang ini kakahirang bi matuda tabulak dunyahin bang hapke bang laat ke. Innal insana lakafur sumagawa manusiain katauhan din sa kay Allah Subhanahu wa taala lakafur magkupur pa si Allah Subhanahu wa taala. Nagga din si Allah Subhanahu wa taala. Say tali ang manusiain hangkan ko ito. Sibay kayo magkisig magpaisip, sibay kayo kisig-isip. Yan painte si Allah Subhanahu wa taala. Pamambi ko rasle. Sagpian Kulang piya ko. Kulang gwempo. Niyan tata to. Kamante. Hekka painte dalilte pasal in Allah Subhanahu wa taala iya makagisi magpakelum magpapati. Sibay kita gainut painte pamarat sayare iliyen mi jamaah muslimin. Demikian pada Allah Subhanahu wa taala, Allahu alladhi khalaqakum thumma razaqakum thumma yumitukum thumma yuhyikum hal min syurakaikum man yaf'alu min dhalikum min syai'in subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. In Allah Subhanahu wa ta'ala iya mian magpapanjari si kami thumma razaqakum duk iya magurong rijikiin thumma yuhyikum duk iya magpapatay si kami hal min syurakaikum ma yaf'alu min dhalika min syai'in niya ke pa inni makages ko itay ng Allah ta'ala yan si sinumbabi sa diyaman Allah ta'ala yan ginelal webi makages magpapatay sa diyaman Allah gani makages sa dili in Allah Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun sutsi amban kemon inaka we kemon musyrikian amban kemon pinanasab si yene kasyirikan Allah ta'ala bari gani dumay siya Allah Subhanahu wa ta'ala dugga niya makages ko ng Allah Subhanahu wa ta'ala hekka dalilte in Allah Subhanahu wa ta'ala painte iya magpakelum magpapatain iya makagesin dumain si Ali nanaan sin tayo doon pamanatsari hin sampay si Ali miyan koyruta ka to si las kahinapusan hinangoy ni Tuhan sampay paasek magdambu ka pamanatsari duk si pain ni al-hululiyah sabab in Allah ta'ala ko paasek pa si Ali nangkat sinong bawa si Ali iya pamanatsari supinay tayo step di na po sa pamarat saya may Nasara may Christian in Allah Ta'ala nyawanin ko bili pa si Isa hanggang sinumbawa ni si Isa batil may jamaah muslimin batil hinang makamula hanggang si Begay painte tagad de yen may pamarat saya rin ini demikian ang may pamarat saya painte si
sin Syiah nafas syuyukh Syiah نزول الله تعالى إلى السماء الدنيا وحكموا على من أثبت هذه الصفة بالكفر. Duk gak kinahagar wede yene paturun Allah subhanahu wa ta'ala yene sitengaan painte sitengaan sangim ninga bahangi paturun si sulusulai ila sama'i dunya gak kinahagar wede duk wahakamu duk hinukum wede ala man athbata hadhihi sifah bil kufri sine magpaini Allah subhanahu wa ta'ala paturun si te painte si sulusul lail si dasamping sa yene sangimin may isag dua isag telu painte kufur ko. Wih si magpain kufur. Dua nusab kita magpain inakan sa media si kitab de Kitabul Usulil Kafi volume 1 si page 90 up to 91. Inan si inakan wede. Kinupur wede. May jamaah muslim gay kinahagar wede. Nakita kinahagar wede sebab inakaway panguti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pain hadis man Nabi Hurairah. Nabi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ينزل الله إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يمضي ثلث الليل الأول فيقول أنا الملك من ذا الذي يدعوني فأستجيب له من ذا الذي يسألني فأعطيه من ذا الذي يستغفرني فأغفر له فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر. Hadis Amman Abi Hurairah riwayat Amman Imam Muslim amman panguti Muhammad sallallahu alaihi wasallam inakahan kita wene pegi pamarat saya si aing di kinagar wene Allah taala paturun si semian puasa sampai temban sulusul lail wangka sangim inginen gi kinagar wene paturun Allah taala ila sama'id dunya ga gi kinagar wene nah kita magkagat kita wene aka panguti Muhammad sallallahu alaihi wasallam yanzilullah paturun Allah subhanahu wa taala ila sama'id dunya haplang dunya inginen kahaba sangim hina yamdi sulusul lail si waktu painte nian lisak dua lisak telu paturun Allah taala lu sian na ustaan sini kalau kita magpasaing gente paturun Allah taala hari kita magpain sa iye ga pak kagaron aja paturun sumagawa ada ni kita magpain sa gente sa gai giman jari kagar aja kita paturun pegi ina ka Qur'anin duk ina ka hadisin pegi pangut Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ma yantiqu anil hawa ga yemi syarak sabab kana bayanne illa wahyu yuha buat melainkan ini wahyu aman Allah subhanahu wa ta'ala kawayan Allah subhanahu wa ta'ala ini yang pangut Muhammad sallallahu alaihi wasallam nah pagi paturun Allah subhanahu wa ta'ala ini misalnya fayaqul anal malik aku nakurain anal malik aku nakurain sine pa inni ma aku tuju aku taima aku ne pagtaimaan sin dua isim lu siyan pamarat saya si painte ahlus sunnah wal jamaah pamarat saya ahlus sunnah wal jamaah bang paturun Allah subhanahu wa ta'ala mian magpaisan ako pa inne nakurain sine pa inne maku si oras ini nen taima ko ne sibe kyo donga ni nga bahang ngai bukyo ng bahayang bukyo ng dua si Allah subhanahu wa ta'ala tinaima pihain webe sab ga tinaima wa Allah ta'ala makasambahayang duko bale mian ginisan duahin na jamaah muslimin ingat eduk kita gay tapag duerwe Allah ta'ala gay tinaima wa ikaisa bangke ngan doa si Allah subhanahu wa ta'ala tinaima kada pagwerwe sumagawa ni asab me sababan gay panaimaan wa Allah ta'ala doa sumagawa pitu kita ginisan doa tinaima wa Allah subhanahu wa ta'ala telu parkala ikaisa tinaima wa Allah subhanahu wa ta'ala makukeu pangalta ubus piang labian niyan tinaima wa Allah takitenu taga kotse keu taga anda keu taga kemon ke taga pangara iyan doa pian tinaima wa Allah ikaduwe tinaima bersama Allah subhanahu wa ta'ala sumagawa gak magmata si kau inenna wa Allah subhanahu wa ta'ala lai gak ni pangurung si kau si bulak dunya samban mi ihtiyat pamaham sing mi ulama arakala bang pangurung ni Allah si kau makakaat kau na bulak dunya nah pigi pangurung kasi ko ni si Allah akhira amban makakaat ako lumayin ke ikatelu amban mi dua tinaima bangkeu kesek dan dua si Allah subhanahu wa ta'ala umus inurungan kau bala testing Allah subhanahu wa ta'ala bang magdugtul duanum dukine bala pangurung Allah ta'ala mendatang langit magsep si tengah danan pa inu gak tinaima doa akun umus danan sabga kau gak paturunan bala magsep gak ni paturun si kau balain gak ni sab tinaima si kau duahin na ilien pa inte tinaima masih duanun ilien na Allah subhanahu wa ta'ala ni jamaah muslimin si
mian sulusul lail paturun. Napa Allah Taala sine-sine pa inne maku si aku taimaku. Si baik kita pakai sek maku. Si zaman mian tinaima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bangge maka andarwehin manjari pa inne ya Allah. Urunganun ku ge supaya ku maka andarwehin. Bang andalan nga magluwain urunganun pangatian hap andakon supaya ku pandahan ni. Ite aman may dua kahapan ibang hap maksud mo. Mazal ladhi yas'aluni fa'utiyahu. Sina-sina sampay na mako si ako. Pangurungkul sa Allah Subhanahu wa ta'ala. Manzal ladhi yastaghfiruni fa'aghfira lahu. Ini nin taman ang importante si kita may jamaah muslimin. Sebab si kita magduse kita elew sangim. Magduse kita elew sangim. Gak niya amban kita gi magduse elew sangim. Nah ini sama importante pa Allah Subhanahu wa ta'ala. Sine-sine pa inne makukampunan si ako ampun ko ni. Pamanon di. Nasibi kita pakisig makupagmian kampunan si Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabab ko panghute Muhammad sallallahu alaihi wasallam inakahan niya inampun dusero dahil urambuli bang keu wakas magtuse. Sumagawa si waktu na ng bahayang magpain Aisyah. Ini pa inne hinang mo sa iyan. Ina sa mong Rasulullah afala akuna abdan syakura. Kaki ko pa inne Aisyah pa niya amban maipon magsukul si Allah. Keseng magibadah. Nagus kita gak kau kakak oleh Allah inampun sedon delu rambuli dia bikin maku kampunan sidang buah riwayat dalam dael mimpi tumpuk maku kampunan si Allah Subhanahu wa taala Rasulullah sabab pinapanjari rasul kau purek-purek manusia sidang buah riwayat dahatus bin dahatus maku kampunan Allah Subhanahu wa taala kau bisa dalam dasimala dan pulang gak bakas taisebnu Allah Subhanahu wa taala subhanallah aib mana-malan sedang buat manusia maggelang muslim insyaallah. Us ge mikir tayo sa Allah Subhanahu wa taala. Bang painte si kasigpitan kanina. Gai. Lagi may musyrik dahululay. Tayo sa di Allah Subhanahu wa taala. Sumagawa bang sa sikaluhayahan ga ini. Ga ini. Sumagawa syirik ku ituhin may jamaah muslimin. Pangisip ku ituhin may kita isip si Allah Subhanahu wa taala. Bisan sali do sigpit to gay tayo sa Allah Subhanahu wa taala. Ay manamalan. Demikian angkan sebagai kahagat terusan amban hadis Abi Sa'id wa Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah yuhmilu hatta idza dhahaba thuluthul lail al-awwal nazala ila samai dunya fayaqulu hal min mustaghfirin. Sayyidu sallallahu subhanahu wa taala bang ne paturun magpain hal min mustaghfirin. Niya ka makuampun si aku. Subhanallah. Bisaha, jamaah muslimin. Allah magpainin, ia magpapatay si kauin. Hal min mustaghfirin. Pinasin na peke Allah Subhanahu wa taala magtaubat si Allah taala pa mamasinahin. Dumaimpemis mukao makay ng Hussein. Mian apatan no pe ginawaran makutaubat si Allah. Gay, Allah taala magtaubat kampay ni si ako. Hal min mustaghfirin. Niya ke pa ini makuampun si orasininin. Subhanallah. Hal min ta'ilin demikian dusab. Hal min sa'ilin ya kema kudwa si aku. Hal min da'in hatta yang fajr al-fajr sampai pa ini pagwah ya pacari. Subhanallah. Pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam riwayat pa inti amban mian si Hafsah taako Ibnu Umar pun tinaine Rasulullah bang nedonga pa inti sulusul lail gene paasik me kandahan nen si mian painte si panambahayangan ni daora samban painte me kepagwa subuhin nambahayangan ada Rasulullah. Sayyidu sa Aisyah taaka wa sila buah hadis ni Rasulullah sayyidu sa ko ito sebutkan sililay kesek makuampun Rasulullah. Nakite bang paimano magleggab ki rukbuse magleggab ki rukbuse me jamaah muslimin maka dilikaw si kite. Na bilang staha pepitu manamala nura sa continuete pege panda poras kene i painte SBC bang antag painte mian kawek katanten na bang nyalay tabi saku painte pangka si pakaleri men maapun miku insyaallah bang anul Allah Subhanahu wa taala continuete si manayan painte bang aku tapi tu hinduk kami painte men guru dang waktu insyaallah masih sa continuete amban me pamarat saya si Mesia na bang niya lay painte kahapan tay dobi ilien amban Allah Subhanahu wa taala taupikien us malaatli amban aku sebab
kakulang ilmu, kulang panghati, duksat sa syaitan, mak mian tukbal kulen si kaamin lapal kilan kemon. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.